naho twe dufite abantu ngo Imana irambwiye ngo uzicara mu wawe ngo urye firiti. Mana we, ngo uzoba wicaye ngo urya firiti. Ayo si amahanuzi y'Imana. Ndahimana ye mu ijuru. Imana ntizivuga kuri firiti. Imana ntizivuga ku mafiriti. Haba nibi abantu birirwamo ngo mumbarize ko nzubaka ntazubaka. Oya. Ivugo z'Imana, ivugo za Yesu. Haleluya! Abandi bose aya makuru yose muzamubona yo muri quartier. Amwe nayo muri quartier. Abatabwa bazaberekwa batazabasenga. Abaroyi n'abapfumu bazaberekwa. Aya makuru yo muri quartier ngo mbonye nimero zawe. Ayo sa makuru ya Yesu. Amakuru yo muri avena mazimwe yaha mu muhana, ayo sa makuru ya Yesu. Haleluya! Yes! Biblia inavuga Bwana sifiwe. Mwami Imana utugirira ubuntu n'imbabazi zisaze, twezesheje amaraso y'umukiza ahaboneka n'ahataboneka, duciye bugufi cyane. Hari ijwi rinini ryo mu mutima rirutiri riguhamiriza, ritakamba, risaba, ryinginga ngo mu burakari wibuke kubabarira Mwami. Maze uyu mugoroba uganire natwe twese twujuje umwuka wera, umunezero, ibyishimo, amahoro no gushira amanga. Uhindura ubusa imirimo yose ya Satani, ibikorerwa hataboneka, ubihinduza ubusa imbaraga z'Imana. Weza akanwa n'iminwa n'ururimi ubyereze kuvuga izina ryawe. Mwami ndagushimiye ko byumvise kandi ko ukora ibirenze mu izina rya Yesu. Amen. Mana ishimwe. Arakoze Bishop Karegeya, Mana muhezagire cyane ku ijambo ry'ubugingo atuganirije. Twaguwe neza cyane. Twongeye kwishimira kubana namwe mwese ko mungana. Ejo nagize agatekerezo katari kanini hirya y'abantu batari nyamwa gutekereza njenyine, ariko ibyo natekereje nkanga kubivugira habona ko bituzuye ubuziranenge byose. Nuko noneho bimwe ngabyigumiza njenyine, ariko hariho kamwe natekereje ejo. Satyo mu materaniro no mu rusengero ukumva runaka aravuza umuntu akavuga ngo runaka ngo ni inshuti yanje cyane. Tumurambira ngo ituma ntarabishobora, nuko navuye mu giturage nyuma. Kuvuga ngo nama ntungurura umuntu mu materaniro ngo runaka ni inshuti yanje, ituma ntarabishobora. Nuko navuye ruguru nyuma cyane. Shoboke n'intindi ndi myaka ingahe nzoroha mbishobore. Kubera izo mpamvu rero no kuvuga izina ry'abantu biracyangora. Ariko rimwe na rimwe nkagira ngo hari wenda hatagira uwumva tutamuvuze mu bandi, kagira ngo none n'umubano mu bitumufitiye ku mutima, kandi nta muntu n'umwe ndekereza Imana izombaza ikibi namukoreye, kandi ntawe mfitiye urwango haba n'umwe. Amahoro y'Imana aganze mu mitima yanyu mwese. Kindi twongeye gushimira Imana kugera ahangaha. Ntabwo ari igikorwa cyoroshe. Ndashimira Bishop wakitubwiye. Bishop Imana guhereza umugisha.
Imana iguhe umugisha kandi kugiriye neza. Impano nziza nk'umuntu yaho akunda ngo yamuha akanya ko kuvuga Yesu. Impano nziza umuntu wakwiyumviriye neza ku mutima yaguha akanya ko kuvuga Yesu. Impano nziza muduhaye, Imana ibahereze umugisha. N'abandi bose muri rusange ahangaha abakozi b'Imana, abakristo bose, dushimira Imana kuri kiriya gikorwa yakoreye mama Bishop. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Igihe yabivugaga hariya nabyumvise cyane. Igituma nabyumvise nuko visa yananiye. Ubushize bambuje n'umusenateri, senateri en fonction, uri mu kazi muri biro. Aravuga ati nakantu koroshe cyane ndahita ngatunganya arahitaza. Ajyamo yandikira ambasade iti nandikira ati uri hehe witegure kwa kangahe uzaze ibintu byawe biri tayari byose. Munshike haba na yambu. Baransezerera batitaha. Kuba rero Imana yakoze icyo kintu, Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo bijya bikorwa n'abasenateri, bizabikorwa n'Imana. Ntabwo ari imbaraga nabongeramo, Yesu niwe uzubikora. Kubera izo mpamvu rero, ahubwo natekereje ngo uzonsengere nanje bikundi kabisa. Ubu nta courage ngifite cyane, abantu baba bafite amatumire nkangahe, ariko yose wapi ngabona ni ahandi. None rero Imana iguhaye gusengera icyo kintu, genda ugisengere kabisa. Bwana sifiwe. Abantu barakeye, umwami abihimbarizwa wabikoze. Imana yabikoze, ibiherwe icubahiro. Turasoma ijambo tuganira kanya gatoya, kanya katari karekare cyane. Tubishimira Imana kubwa benshi baraha. Turasoma urwandiko rwa Yuda igice cya mbere umurongo wa mbere. Urwandiko rwa Yuda igice cya mbere umurongo wa mbere. Ikindi gitoya Bishop Karegeya yaraberewe kabisa. Yari yambaye neza rwose. Imana ibishimirwe kabisa yabikoze. Yuda igice cya mbere umurongo wa mbere. Yuda imbata ya Yesu Kristo, kandi mwene se wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa, kuko muri mu Mana Data wa twese, mukarindirwa Yesu Kristo. Amen. Iryo jambo tuganira kanya gatoya. Gahoro cyane simbutse bene kwa kundi kwanje. Noneho ndavuga gatoya kabisa nitonze. Keretse bihindukira imbere, ariko nari nahagurutse niyumviriye kumvuga kanya gatoya kandi tarinze gushiramo imbaraga nyinshi. Yuda imbata y'umwami Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe mwese bahamagawe kuko Imana yabishatse muri Kristo Yesu.
ijambo rivuga ngo imbata ya Yesu Kristo niryo nshaka ngo tuganire akanya gatoya duhite turangiza. Yesu namayobera. Yesu arayoberanye cyane. Yesu uyu turirimba, uyu tuvuga, hari umuntu waririmbye akaririmbo narakabonye kuri WhatsApp kakazerera, ariko sa akaririmbo n'ururirimbo nk'umudamu wari ku ntebe n'abana nk'abatatu, aririmba mu Giswahili aravuga ngo watu wengi wamehubiri wameimba habari za Yesu, lakini wengi hawajui uyu Yesu ni nani. Nuko nabonye gasanga gahita gutya, ariko karatambutse nama numva icumu ko ryama ritikura ririnjira neza, ndahoroka hafi gupfa, hafi kubwira Imana ngo Mana kuni gute nakugoye Mana, kuni gute Mana. Bwana asifiwe. Yesu namayobera. Yesu namayobera. Yesu namayobera kabisa. Cyamba tugafasha n'imitwaro yose hasi kugira ngo hari wenda icyo dukora kitazadupfira ubusa, tugafata umwanya tubwira Imana ngo iduhishurire Yesu, duhishurire kumenya Yesu. Ararimbye aravuga ngo kumumenya ngo nibwo bugingo. Ubu nibwo bugingo no kumenya Yesu. Yesu aravuka. Turangiza. Yavutse gute? Mu butumwa bwiza bwa Luka aravuga ngo haboneka umutwe munini w'abamarayika, ngo basanga abungeraho barindanaga ku gikumba nijoro baragiye umukumbi wabo, ngo bakibegera umucyo witangaza ngo wuzuraho bari bari, ngo barababwira ngo mwitinya, ngo tubazane inkuru nziza y'umunezero. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bakivindagurika ngo barabwira ati nimutinye, tubazane inkuru nziza y'umunezero kandi ku bantu bose. Inkuru nziza y'umunezero ku bantu bose. Barabwira ngo uyu munsi none panejo none mu murwa wa Dawidi umukiza yabavuki, uzaba umwami na Kristo. Bibiliya iravuga ngo umwana arakura, ngo agwize imbaraga, umwuka ngo aba muri we. Uwo mwana arakura ngo agwize imbaraga, umwuka wari muri we. Tudatinze Yesu arakura. Muri Matayo igice cya 4 haravuga ngo nuko Yesu asanga Yohana ngo namubatize. Yohana aramubatiza, ngo arangize kumubatiza. Bwana asifiwe. Ngo humvikana ijwi rivugira mu isanzure, nta muntu wariyo, ngo ijwi rinini cyane. Niki ryavuze? Yaravuze ngo nguyu mwana wanje
ngo nkunda nkamwishima. Abaraho Bwana sibiwe ngo baravuga ngo ese noneho ninde uvuganye nawe bigenza bite niki kibaye ninde uvuganye nawe ngo aboneka umwuka wera mu shusho y'inuma. Tuzamura ibiganza duheze Yesu icyubahiro. Haleluya. Ngo aboneka umwuka wera mu shusho y'inuma. Pana bijya by'inuma zazihuta, pana bijya zazihwika, pana bijya byo kurega gatuza no. Ngo yamiza muri lantere ya yindi yamiza yikwega icyangwe inuma y'icyangwe. Yamiza ikagira gutya abaturage n'abari basigaye muhire baraho baraziki ayimanuka gusa gahoro. Deze se cyubahiro. Haleluya. Numa yamiza gahoroga irapedara abantu bose bati mwayibonye namwe tunayibonye. Abana bari mugongo banyina bakababwira ati mwayibonye namwe. Ngi haba naba babirori bahumye bamabaya ngi iramanuka gutya gahoro. Biraza neza. Haleluya. Biblia iravuga ngo Yohana yari yarabwiwe ngo azabona umwuka wera manukiye ngo azabaru ikizamukubwira ikizamushimangira kwari we uzabona umwuka wera manukiye. Deze si cyubahiro. Bwana sifiwe. Yawe Yohana we ikizakubwira kwari we ngo uzabona umwuka wera amanutse kuri we. Maze ngo inumira amanuka ngo yamiza imuhagarara hakubituko. Ngo ya gahoro yamiza yitonze no kubituko bya Yesu. Ngo irangisha iramunyeganeza ngo iramuzamura. Kababwira kandi gatoya namwe mufashe gutangara. Yorodani iba hagati ya Israeli na Syria. Munsi y'imisozi ya Golani niho Yorodani iba. No kuvuga ngo hafi munsi ya za Galilaya y'epfo niho Yorodani iba. Naho umusozi umwuka yajaneho Yesu ni hakurya y'Yeriko mu mpinga z'umusozi. No kuvuga ngo ni presque muri side y'igihugu. Yesu yabatirijwe muri noro umwuka akora ubufindo n'akaryo karenze ubwenge ngo amuterera hafi muri sidi. Ese turi kumwe? Yesu anyura aha ararenga ngo ashike ngo yinjira amafungo. Niho turangiriza muri aya mafungo ngo amaremwe iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa irangi ngo abona gusonza. Biblia iravuga ngo iyo minsi irangi ngo Yesu abona kugira gute abona gusonza. Umushukanya araza sibyo mvuga. Turangiza muri Zekariya haravuga ngo mu kwezi kumwe muri Zekariya 11:8 ngo mu kwezi kumwe ngo nirukanye abashumba bangahe batatu. Niko birivuga ngo mu kwezi kumwe nirukanye abashumba batatu ngo mbahora kuragira nabi ubwoko bwanje ngo kuko izo nka ngo zari zarabaye imbagwa. Aya mezi atatu theology Yesu yakoze imyaka 3. Uku kwezi kugira iminsi 30 n'iyi myaka 3 Yesu yakoze. No kuvuga ngo muri theology barabisanisha bakabihuza ngo yirukanye abashumba batatu. Katuvuga abo bashumba gira turangiza.
abashumba bimikwaga muri Isiraheli barabami bagasigwa amavuta, abatambyi bagasigwa amavuta, abahanuzi bagasigwa amavuta. Abo ko ari batatu Zekariya yaravuze ngo bose ngo yabirukanye mu kwezi kumwe. Ukwezi kumwe bose ngo arabatahisha umwani wabo ndi umwani wabo mutahi wanyu. Yirukana abantu aba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukwezi ku Yesu. Wowe nduzuruwa nta na preavi nta no kuvuga uti abari bafite credit urabubaretse oyaye. Yesu tubareka byibura ngo babanze barangiza amako y'abana babo oyaye ngo mu kwezi kumwe yirukanya abashumba ngo batatu arabangaza. Ndangirize muri iri jambo. Yesu ni Yesu twatuganira avuye muri aya mafungo y'imisi 40 n'amajoro 40. Yesu haleluya arahindura abiki. Yesu ntiyabakiri Yesu wa Maria, ntiyaba nuko hari cyo mu Faransa bazabita ngo ni génétiquement modifié, no kuvuga ngo Yesu arihinduriza abiki. Yesu ngo Ubuhanuzi guhera uwo munsi Yesu amanutse umusozi, guhera uwo munsi haleluya guhera uwo munsi Yesu amanutse gutya. Yatangiye kubwiriza Matayo 5 arababwira ngo hahirwa bakene mu mitima yabo, hahirwa bagwaneza, ngo ahure n'abafite inyonjo. Yesu akababwira ngo nibahaguruke kwizera. Yari umuhanuzi Yesu umwana w'Imana. Ndagira ngo mbabwirire ijambo bavandiye. Yesu ni umuhanuzi mukuru. Abandi bose aya makuru yose muzamubona yo muri quartier, amwe nayo muri quartier. Abatabwa bazaberekwa batazabasenga, abaroyi n'abapfumu bazaberekwa. Aya makuru yo muri quartier ngo mbonye nimero zawe, ayo sa makuru ya Yesu. Amakuru yo muri avena mazimwe yaha mu muhana, ayo sa makuru ya Yesu. Haleluya. Yes. Biblia inavuga Bwana asifiwe. Ngo ni uzuvuga bikaba niwe ntaza tatona ni Yesu. Imvugo ye n'ubugingo, azavuga agatanga ubugingo. Yesu yasanze agakobwa kapfuye ngo arakabwira ngo karisa 10 bisobanurwa ngo gakobwa we baduka. Haleluya. Yesu imvugo za Yesu n'ubugingo, ubuhanuzi bwa Yesu n'ubugingo Satani. Iwe n'umuhanuzi urutabande. Bati Lazaro ni he mwahambye? Bati nara hepfo tugende. Bati ni he? Na mukuru h'igitare. Bwana asifiwe. Haleluya. Naho twa dufite abantu ngo Imana irambwiye ngo uzicara mu wawe ngo urye firiti. Mana we ngo uzoba wicaye ngo urye firiti. Ayo si amahanuzi y'Imana. Ndahimana ye mu ijuru. Imana ntizivuga kuri firiti. Imana ntizivuga ku mafiriti. Haba nibi abantu birirwamo ngo mumbarize ko nzubaka ntazubaka. Oya. Ivugo z'Imana, ivugo za Yesu. Haleluya. Yesu Imana. Muzamutekereza ngo Imana izayire kwivuga utu twose za agenda zarahetse. Abandi baroshe barivumburira Imana ngo ibyo yavuze ntibizabiba. Ayo si Imana ntina yazi ko yavuzwe. Imana data. Yesu Bwana asifiwe. Niwe muhanuzi uta abahanuzi bose. Niwe ngo bagaza baganira Bwana asifiwe. Ngo akamenya ibiri mu mitima yabo. Ngo batangira kwibaza. Ngo akababwira
ibiri mu mitima yabo. Yesu ngo ageze kuri Lazaro niki yakoze, Bwana sifiwe. Ngo ahagararana, ngo yavugaga ko ufite ubutware, ngo ntase n'abanditsi babo. Yavugaga ko ufite imbaraga. Kuwavuye kuma, yavugaga ko watumwe n'Imana. Yagaza avuga nk'Imana yambaye umubiri. Ngo ahamagara Lazaro mu izina, aramubwira ngo Lazaro sohoka. Iryo jwi ngo ryafashe indwara yishwe Lazaro, ngo rihindura ubusa. Ngo rimuhagurutse kuzimu azinze, riramutambutsa, riramuzana imusozi. Ngo aravuga ngo nibamuhambure, ngo Lazaro arasohoka ari muzima. Izi nizo mvugo za Yesu. Izi nizo mvugo za Yesu. Izi nizo mvugo. Haleluya! Izi bavandi, izi nizo mvugo za Yesu. N'umuhanuzi mukuru. Yakijije ibimuga ari umuhanuzi. Agaburira abashonje ari umuhanuzi. Yikorera indwara n'ubumuga, ubusazi, amapepo ari umuhanuzi. Yesu umwana w'Imana. Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe cyane. Mana ishimwe cyane. Haleluya! Atabara umupfakazi w'Inayini Bibiri iravuga ngo Yesu ari mu mpinga z'umusozi asenga, ngo haboneka abagabo bangahe? Ngo babiri, Eliya na Mose. Ngo baramubwira ngo akira byose ni wowe. Akira byose ni wowe. Akira byose. Yesu niwe muhanuzi. Abandi bazababesha, Yesu ndazabesha. Habana ya masaha twicara, Yesu karaguhamiriza. Haleluya! Karaguhamiriza ukuri kundi bayi mutima. Bibiri ivuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima we, ngo rikagira ubugi nk'ubw'inkota, ngo rizarivogera imitsi, amagufa n'imisokoro. Iri yakundi bayi mutima, ngo rikagaranzura rigatahanze. Yesu n'umuhanuzi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya! Yesu yari Galilaya ari umuhanuzi. Aje Nazareti ari umuhanuzi buzuye. Aje Yerusalemu ari umuhanuzi. Akora imirimo n'ibitangaza ari umuhanuzi wavuye ku Mana. Ngo arangize umunsi aje mu gashamba k'Igestemani. Umunsi ngo afukama, ngo atutubikana ibyuya bivanze n'amaraso. Imirimo y'ubuhanuzi irarangira. Ngo afata kuba umutambyi, ahinduka umutambyi uruta Melkisedeki, arutisi. Haleluya! Ese turi kumwe ba? Bwana sifiwe. Yesu ngo ahinduka umutambyi mukuru mw'ijuru imbere y'Imana. Fite umuntu mvugira n'umukuru ya uwo ni Yesu umwana w'Imana. Ngo ahinduka umutambyi mukuru, le chef, le patron. Nukuvuga ngo Yesu ahinduka umutambyi w'ikirenga. Ararenga Yesu. Haleluya! Ando bazala ribo ya Bwana sifiwe sana. Ngo arangize Yesu umwana w'Imana, ngo afuka amakuru rwa rutare, ntawe mukozeho, muri tranquillité wenyine. Ya Bwana sifiwe. Bibiri yavuga ngo Yesu ngo yitegereje irembo ry'intama ryari hakurya ye, ngo abone wa musora we ayireba bataramukora. Ngo abone basora Yesu, ngo abone yaviriranye, ngo abone yakubiswe, ngo abona bamukomera induru we. Ngo Yesu ararira. Yesu ararira. Haleluya! Yesu ararira bavandi. Yesu ararira. Yari yabaye umutambyi.
Barangize Yuda arazana igitero baramufata turangiza baramujana baramubamba aramutambye arapfa arahambwa arazuka abana n'abigishwa ari umutambyi arazamuka yicaye iburyo bwikomeye ari umutambyi mu bwami bw'Imana. Bibiri iravuga Bwana asifiwe ngo bana batoya nte mugakora icyaha ariko ngo niyagira ukora icyaha muri mwe ngo mumenye ko dufite umurengezi kuri data wa twese ni Yesu umwana w'Imana. Niwe Bwana Bibiri iravuga ngo yari indogobe ngo yinyamaboko indogobe yinyama ngo yahitamishijwe umugongo ngo no kwikorera imitwaro Yesu yikorera n'ibyaha ngo yageze mu ruhongore ngo ziramuzanira Yesu ngo Yesu arabihagurukana. Bibiri iravuga Bwana sibi ngo ubwe babarijwe muri uyu mubiri yababarijwe muri uyu mubiri ngo aduhindukire umuhuza w'Imana n'abantu ngo ni w'Imana yashiriyeho kuba. Haleluya! Impongano Esko nuko vuga temana nuko vuga tuba twumva ibintu ihene zaraje Imana ntiyanyurwa intama ziraza ntiyanyurwa amariza y'inkarasa ntiyanyurwa ibimasa biraza ntiyanyurwa ibintu byose biraza ntiyanyurwa. Bibiri iravuga hari igihe kimwe biriza yihindura ikavuga ngo Yesu ntiyadupfiriye. Usoma Heburayo 11 wa kangahe haravuga ngo niba ivu ry'inkayiriza ngo iyo ryamijagirwa kuvumanya gahumanuka ngo kaswa amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Haleluya! ngo witambi y'Imana apana dimanza bo Bwana sifi ngo yamaze imbere y'Imana ngo ari gitambo kiruta amasekurume y'ihene n'intama n'amariza ngo yigesheje kuri se ngo yitegereze iyo ntama sanga yirakwiriye tigira gatsembwa tigira umwanda takandi gasigaye. Imana ngo iremera Bwana sifi Yesu yitambiye Imana yihaye Imana. Yesu abumutambye umuntu nakubaza ngo ese niyihe mirimo Yesu akora none uzumubwira ngo Yesu ni umutambyi iteka iburyo bw'Imana aradusabira akatuvuganira araturwanirira. Haleluya! Bibiri iravuga muri Zaburi ngo Imana ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Imana yo twitura amablage tugira urwenya tugira ububandi tugira Imana yo vuga ngo irabiduhora nta wosigara ndahiye Imana. Ariko ngo Yesu we umutambyi mukuru ngo iburyo bw'Imana ngo izigirige yo tambotse ngo Yesu akamayitanga ngo akabwira Imana ngo se Mana tuzi nkovuza kandi nkovuza. Haleluya! Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Suko nari mwiza habe namba n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yes. Bwana sifiwe. Yes. Ngo yicaye iburyo bwisumba byose ngo azaguma mu Gifaransa bazavuga akangereke ngo azaguma akadutakira imbere y'amaso y'Imana. Yesu n'umutambyi. Haleluya! Kandi mbabwire Yesu imbere ya se ntabwo yambaye ikoti n'ijiri agaragara igituza kigaragara icumu inkovu ngo bihura imbere y'Imana. Yesu n'umutambyi kugeza none izi saha Yesu. Haleluya! n'umutambyi we. Bwana sifiwe. Nushaka kubimenya neza uzobaza amakuru ya cyagisambo ku musaraba nugara mu ijuru zose abe byase mwibonanire akana gatoya uzokibaze ngo Yesu Yesu gutuhereye ku musaraba azakubwira ngo Yesu n'umutambyi mukuru cyane azakubwira ngo Yesu n'umutambyi ngo yambabariye ntaro kubabarirwa yankuye urubanza narakiriwe witeka. Haleluya! Ariko Yesu we ando mwazala riboya ariko Yesu ni mwiza ba. Bwana sifiwe. Hashimwe Yesu uzutweza ibyaha akatweza gukiranirwa akaduhuza niwe muhuza w'Imana n'abantu niwe
ngo w'Imana n'abantu. Yesu n'umutambyi. Kugeza none Yesu yagiye iminsi 10 ari umutambyi. Azamuka n'icubahiro ari umutambyi. Yinjira mu ijuru ari umutambyi. Yicaranye na se. Haleluya! Yesu n'umutambyi mukuru. Bwana sifi. Azogaruka Yesu ari umutambyi. Turangiza ngo nahagara ku musozi wa Elayono azarambika ubutambyi Yesu ahinduka umwami w'iteka ryose. Tazongera kuba umutambyi ngo azahinduka umwami w'abantu. Gutegeka kwe n'amahoro ngo ntibizagira iherezo. Haleluya! Yes! Uko tugituye aha Yesu n'umutambyi. Uko twateranya aha Yesu n'umutambyi. Uwo mubwira ibyaha yobishikiriza suko bari. Uwo mubwira ibikugoye Yesu yobihaza. Ariko azongera agarukira indirimbo. Haleluya! Ngo azagaruka azabonekera abantu atakiri mu ruhongore. Ngo azongera kuboneka ku musozi wa Elayono. Ngo azazana imbaraga n'icubahiro. Ngo azazana ubutware n'ubushobozi. Isi n'ijuru ngo bizohunga mu maso he. Umutambyi we Bwana sifi. Ngo azamanuka n'imbaraga n'ubutware. Muri Daniel yaravuga ngo mbona ibuye ngo ritarimbuwe n'itokeza umwana w'umuntu. Ngo ryikubita kuri cya gishushanyo niyo mami y'isi ngo kigwa kigarane. Ngo gihinduka ivu ngo hazigisa n'umurama ngo uragitumura kirashira ngo kakabuye karakura ngo karakura. Haleluya! Ngo kararuha gahetura isi yose. Uwo ni Yesu. Yesu vyanga vyakunda. Yesu azogarura isi yigarurira isanzura n'ijuru azicara ku ntebe iteka. Yesu ari umwami iteka n'iteka ryo. Yesu n'umwami. Yesu n'umwami. Yesu n'umwami. Yesu turategereje. Bibiliya iravuga ngo abo bazimana nawe ngo baba bami n'abatware ngo yacungura Imana idati ndimi n'amoko n'imiryango ngo bazaba bami n'abatware. Ya bakristo dushonje duhishiwe vuba ngaha tuzaba bami n'abatware. Tuzakira urupfu rubanza. Tuzakira ingorane zo mu isi urubanza. Turangirize muri iri jambo rero twasomye. Bibiliya yavuze ngo Yuda imbata ya Yesu Kristo. Yuda kuvuga ngo imbata ya Yesu Kristo yarafite ibyo kwirata kuruta abandi. Iwe na Yesu basangiye nyina. Niwe muntu wararanye na Yesu muri campus bakagira ibihe byo kuja hagati. Isi umwe nyine umwe bakagira ibihe byo kuja kuruzi no kuvoma no kugaruka. Niwe muntu basangiye na Yesu mu gakongoro gatoya. Umwe agasoma umwe akabwira ati wasomye menshi agasingiriza na mugenzi we agakongoro kakabasirikiramo. Na bene se aribo Simoni arimo na Yuda na Yakobo revera w'i Yerusalemu. Aboni isi umwe nyine umwe. Haleluya! Bwana sifi. Ngo barangize Yuda ngo yarafite ibyo kwirata muri Daniel cyakarindwi yaravuga ngo bene se wa Yesu baramubwiye ngo wagiye Yerusalemu ngo kuko nta muntu uzukora nk'ibyo ngo ushaka kumenyekana woguma mwanyina woguma hano ngo azomenyekane. Ngo cyatunye bamubwira gutyo ngo nuko batamwizeraga. Nukuvuga ngo bene se wa Yesu kibamukozwaga kibakaza bamumva bari datumwe mamumwe ko bamuyomba niba twese hamwe muyomba numwe. None kindi niki Bwana sifi. Ariko Bibiliya iravuga ngo Yuda herekeje aho Yesu abambwa ku musaraba. Gira dusenga Imana. Ngo bageze ku musaraba ngo Yuda areba n'amaso apana makuru. Tuzamuri biganza duheze si cyubahiro. Ya. Haleluya! Yuda wenyine revera kado. Yuda ngo ariyizira. Ngo ageze ku musaraba ngo areba Yesu abambwe imbere ye muri quelques metres gutyo. Ngo areba Yesu abambwe. Ngo akimureba ngo abona aho yari ahagaze n'isi yose kwitigita. Isi iratenguka ibitare birameneka. Isi hinda umushitsi. Ingabo ziribura abatware baribura. Ngo Yuda byitegereje ngo aravuga ngo Imana imuwabare. Ngo Imana yabaye mwabo ntiyamenya amakuru. Imana yabaye mwamama sinamenya amakuru yabaye. Imana yambaye umubiri raza mwa Maria
icumbika mwaca imyaka 33 ntagakuruzi. Haleluya! Ngo yongeye kwitegereza ngo abona ko haba, ngo Yesu yaravuze ngo datubabarire, ngo abona ko haba ubwira kabiri atigeze abona mwisi. Ingabo abatware abantu bose ngo bayirwiba, ngo Yuda yongera gutumbira, ngo igicu n'umwijima bitamurutse, ngo abona Yesu akibambwe ku musaraba, ngo yongera kuvuga ngo Mana umbabarire Mana, waratwiyeretse ntitwakwitaho, waratugaragariye ntitwaboneka. Bibiliya ivuga ngo ntitwagire dutekereza duhere ku masekuruza ngo nkuko babitekerezaga Yesu Kristo kera, ahubwo ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo ngo abari cyaremeshe. Haleluya! Bibiliya ivuga Bwana sifiwe ngo tumenye uburebure bwa Yesu, ngo tumenye n'uburebure bw'igihagararo, ngo n'uburebure bw'ikijefu, ngo tumenye n'imbaraga z'Imana zamuzuye. Tumenye n'imbaraga z'Imana zamuzuye mu bapfuye, zamuzuye mu bapfuye, zamuzuye mu bapfuye, zamuzuye mu bapfuye. Tumenye n'imbaraga z'Imana zamuzuye mu bapfuye, tumenye n'imbaraga z'Imana zamuzuye mu bapfuye. Ya haleluya! Ngo mukanya gatoya generale umuroma warahu uyoboye igikuri cyose ngo aragishitura arababwira ngo nukuri uyu ngo yari umwana w'Imana, ngo amarira zenga mu maso ya Yuda, aravuga ngo ngirente Imana yaje, ngirente ngo mpabwa agakiza kuzuye, pishurirwe kumenya icyabaye mwama sinamenya makuru, pishurirwe kumenya icyabaye mwa Yosefu, kagira ngo n'umuntu usanzwe, naho n'Imana yambaye umubiri, naho n'Imana. Paulo yaravuze ngo sugushidikanya ngo ubwire bw'Imana bugize gute. Haleluya! Imana kwerekanwa ifite umubiri we, ngo ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka. Yuda ntigeze amenya Yesu, yamumenye ku mwanya wa nyuma imbere y'isacikana. Besacikana ngo ikindi cyamukuye umutima bwa nyuma revera, ngo Yuda yasubiye hariya kuwa mbere, ngo asubira muri yasambu yande ya Yosefu, ngo asubiramo kureba aho yari ahambwe, ngo asanga ibindi bituro byose biracyakinze, ngo asanga kimwe cy'uwo yitaga mwene nyina, ngo ari cyo cyonyine kirangaye muri icyo gisandu, ngo yamagipfuka mu ruhande, aravuga ngo Yuda imbata ya Yesu Kristo, si mwene mama ntavyo kumenyera. Haleluya! Yuda yarazutse aravuga ngo nukuri ibyo nibikikana, aravuga ngo imbata ngo ya Yesu Kristo ndabandikiye mwese. Haleluya! Bavandi Imana ibahishurire Yesu bundi busha, Imana ihwezesha amaso yanyu, mubone Imana yambaye umubiri, mubone Imana ivugana n'abantu, mubone Imana igenda ikora ibitangaza n'imirimo. Aravuga ngo imbata ya Yesu Kristo, ngo mwene se njyewe Yuda, imbata ya Yesu Kristo mwene se wa Yakobo, bene Maria na imbata za Yesu Kristo, imbata ya yarazutse, ngo yagendagenze muri iyo sambu, ngo arazenguruka asanga Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ngo basokuruza barapfuye, ngo barabora, ngo na Dawidi wari umuhanuzi, ngo yashizwe kuri basokuruza, ngo arabora, ngo imva yiwe nabugingo n'ubungu biracyari iwacu, imva ya Dawidi ariko ngo uw'Imana yasize. Haleluya! Nimweze si cyubahiro ba Bwana sifiwe, ngo uw'Imana yasize we, ngo tarakabara we, ngo kuko bitashobotse ko afatirwa n'imbaraga z'urupfu, ngo Imana yamuzuriye kuba umwami na Kristo, ngo yicaye iburyo bw'ikomeye. Haleluya! Yicaye iburyo bw'ikomeye, ngo handi ho mu ijuru niho yicaye uw'Imana yazuye. Imva z'abamose n'abandi z'abayuda zameze ibyatsi, iz'abandi zameze ibyatsi. Yesu yo imva yawe irarangaye magingo aya. Twese cyubahiro Bwana sifiwe.
Iyo niyo nkuru nziza y'umunezero. Habari njema ya furaha. Amakuru meza saya. Amakuru meza naya. Namwe gusa munsi y'izuba. N'amakuru yo kuzuka kwa Yesu. N'amakuru yo kuzuka kwa Yesu. N'amakuru yo kuzuka kwa Yesu. Yesu yarazutse. Haleluya! Bwana zifiwa. Yuda ngo araza. Ngo ahita yandika runo rwandiko. Aravuga ngo bene data, ngubwo nagiraga umwete wo kubandikira. Ngo numviswe mpaswe no kugira ngo mbandikire. Ngo mushishikarire ukwizera. Ngo abera bahawe rimwe. Ngo bakazageza iteka ryose. Iyo ni imbata ya Yesu Kristo. Jewe mwene. Bavandi. Dutegereje Yesu. Dutegereje umwana. Ubutumwa bwiza si amakuru yo muri quartier no muri avenue. Ubutumwa bwiza ni amakuru y'umunezero. Habari njema ya furaha. Yuda Bwana sifiwe. Ngo Yuda amwitegereza we. Ngo aravuga ngo ye baba we. Mana ngo yamaze igihe mwacu sinamenya amakuru. Mana yambariye umubiri mwa Maria. Sinamenya ibyabaye. Sinamenya ibyabaye. Bavandi. Mana yarakweretse bingana gute wigeze umenya ko ari yo. Wigeze umenya ko ari Yesu wakuganirije. Wigeze umenya ko ari Yesu wakubonekeye. Intumwa ntizigeze zikunda amazina arenze kuba imbata ngo kuko ubuhake bwa Yesu bwabaganyuza imitima yabo. Ngo bwabaga bubanyuze. Cyari bakeneye andi matitire ngo kwitwa imbata ye n'abagaragu be ngo byari binyuze imitima yabo. Nicyo gituma bahoraga bavuga ngo imbata ya Yesu Kristo. Ngo amubonye mwikubita imbere amubwira ngo humura ntutinye ngo ndi imbata mugenzi wawe. Ngo bumvaga ari imbata za Yesu. Ari imbata za Kristo. Kristo agashirwa hejuru niwe Mana yambaye umubiri araza mwisi. Yohana aravuga ngo bana batoya ngo umuntu uzaza uvuga ko Yesu atari umuntu ngo ntazobabwirijwe n'Imana. Iyo ni Satani. Ngo uzaza avuga ko Yesu yambaye umubiri ari umuntu ngo nuzabuvuze ibyavuye ku Mana. Yesu yari umuntu yari mwisi yambaye umubiri. Haleluya! Arababazwa ava amaraso. Kumumenya nibwo bugingo. Kumenya Yesu nibwo bugingo. Besao wamenye rya zina ryiza y'umukiza wacu Yesu riraririmbwa muri Yesu yose ivugwa mu bantu bose. Yesu niwe zina rihebuje Yuda ngo avuye aho ngo yagiye kubwira abayakobo amakuru. Arabwira ngo muhindukire bene Maria mwese. Muhindukire muve muri bya bindi. Muve muri biology. Muviriya mugobotoke. Imana yabaga mwacu. Imana yabaye mwacu iyaremye isi n'ijuru. Iyaremye isanzure igadendeka ijuru ntankingi. Yabaye yako muviyo. Yakobo ngo aje kwandika aravuga Bwana sifiwe. Ariko ngo ururimi n'ubusagwe ba. Bendo nagasavuga ndaza makuru. Warurimiwe. Ore gito warurimiwe. Ururimi rwanteye kunegura Imana imaze igihe mwacu. Warurimiwe. Ngo begera Simoni baramubwira ngo Simoni tuzuvye mu byagara frere ubivemo utazohura n'ishano. Mana yaraje mwakira bunda tugiriga umugisha muri isi. Mana irazitura mwacu turarana turirirana. Ariko nta makuru twabimenye. Ngo kuvaho mbimenye singira gute. Ngo sinicuza. Kuvaho mbimenye sinicuza. Mana bahishurire
murenge kurangiza kitaboneka mwishurirwe kumenya Yesu wapfuye akazuka. Imana ibahereze umugisha. Amen.